Previously on Madyimali. Madyimali. Mirini swi leswi therapy ni nga mi byela swona tolo. Swa pfuna ka Swa pfuna na mintlhanu ya kona. ya kona kumbe na viva hi ku hela va nga ri Ni nga famba va malevhene. hayi tandla ku vaya Famba na tidzuzadzanyana na swi ta fanka. It's getting late. It's getting late. No blue cloud on the black cloud. Nagifitile Nanifikile Tell ku win a la black chat, black cloud. It's a blank mind. This is life. We smoke a lot to drink a lot, yeah. Burglary, you break a knee, you're getting shot, yeah. Childhood, parents fight in the wood, then we leave what we saw. It's a chain, never. Madyimali. byi kufika we khona norilana Nze ni hlamba na ku hlamba mara. na mati lovo ma nga tshami tinkingha ntlaku lowun'wana na za fika kwala fikile Na swi twa na ku kele nyana ra banyana. swa kele ni loku ka tinkingha ta eko he mfana pekhani ni lana ya Ndzi ne gongonza kwala. Gongo gongo Come in. Take a seat. What is your name, sir? again na Madyimali. Madyimali. Yes. How may I help you, sir? So, you are at the right place. Therapy. We give therapy. So, Nagina, Dr. Mahasha. Before Kiabe, it's an those introducer. Go watch your logo for quality. Not really with Dr. Laga with therapy. And I'm back. They obtain 3 years. I'm a doctor. Yeah, and I'm back. Rete musana so trusero go komana bo me ka ke tsama lo trubulwa yana Before Tankar, what's your problem? Since we live obvious. What's your problem? stress No stress. You know, one nabati one vaso. No one zen bona vaso. At December, out German. yo Out German. German. mara so leswi tisa kula so ko ndimo German moon is 500 500. Overangela mal muju. amamoro we mfungi min setat mo 500 German moon. In December and itrela mal moon in June. tiro 700 700. yo Okay. Iteraku.
Ntaka boy ajo. Ajoni taka boy. Ya antere lava lule juni. Okay. Naswona ungeti ana problem we. Nante. Nkinga mara. Ana problem. I know kumono what la taka therapist fanat express but uteraga da agi utera Joni Ntera jo. tsama ku azudaka nini Mfama nkupu. utirela 700 udye mali last month 500 hinkwayo. wena wana nkinga buti inayo mali yo tlhelela Joni No. No. so ana problem yawe hi mali No, min khometi nkinga dokotela. ena loko ku nyika mali yo tlhela nge tlheli Murogole ntonge ngamleso. Mga mitirheli va ri va pfuna leswi tiveyo va nga disappoint n'wina. a ni ku nyiki mali lavo puruvhela ku a wu na problem kinga yawe i mali sweswi issue hile kumbe solution hile it's either ina vana vanga Vana na 7. it's either va kuma 350 350 ntsarisele hi nsati le kaya yi tirhe yi hlayisa vana hi. okay I think hi hindzini ka issue ya wena a wu na mental problem wena ina problem ya mali a vito ra we i mali so loko wo ya ka machonisi ya kolota mali yo tlhela I think Va nge lo. itava problem ya we solving so I think we are done for the day Vona. wena lexi nga ta yingisela ya kolota mali tlhelela Joni ilonga mkhusa ilonga matomani ilonga tinjiya ilonga majeje yi herile issue ni ta connecta na machonisi leyi nga ta yina ende loko hi ta kolota hi fanele yi ta hakela mali leyi ka mina therapist sweswi i holaka 700 it means every month ni ya koka 50 rand until December ku mali ya mina so I think we solved the issue wena i fanele i ya ka machonisi na connecta na machonisi loyi a nga ta mi nyika mali ka ha ri na swin'wana Mara ni tshembi ku ri na swin'wana mara vamachonisi va ta ni lomba mali phela rini. va ta ku lomba ni solve ti-issue I'm a therapist Mina mpfuni. so yeah goodbye I think Mara mapfuna ni khensa pfuni hi n'wina. as long mali ya mina yi ta hakeriwa 50 rand per month until December Mi nga koti ku yi hlayiwa nyana ka 40. next custom Mara at least yeah ni ze u ndla xi xa nkoka nyana khensi ngopfu mi n'wana bava n'wina ni khensini mi ta mani mi ta ka bano.